tuni July som ni le khat sang ni le som ni le khata nilai thupi izil khom ki ding hi thukin pagiat na a sakramen chungchang ai sakramen chungchanga khen khat na ichai tawa khen ni na lalpa zanan hidinga he July ma sai gen tak sa golin sakramen kiti hi pani a uma pakhat baptisma sakramen a hi pakhat hi lalpa zanan sakramen a hi baptisma sakramen July ma sa khan gen tawatu ni hin lalpa zanan sakramen jil khom ki ding heu ithugina lalpa zanan sakramen ki gen na vaksim dokiteu lalpa zanan chu Krista thina hiat jingna dinga vai thum le wain chan khom hi a hin ging tu ten Krista thina a lokna achanu tepte na le namdet na a hi ama mi ten ama le akilat na apom na teu alok pi na teu anasem dinga akipiek zel na teu ama apol naw le mi te to le akipol naw etsak na dingin ahung ki masia achan khom se dingu a hi sakramen phatchom na te chu a sakramen thil ziek a hi pu agong gal tu ziek le a hi dek pu Krista malzol na ziek le ginna a changtu chunga thagawin asep zieka the hi simding he mun ni akipia saw deu ziela ka chun pakhat jok Korinthot khat bung som le khat chang som ni le thumaki patin som ni le gung na tiang vaksimitiu lakiengo kapiek son kha lalpa kipat kamu a hi lalpa jesu matsaka ding jana khan vai thumala kipak thu again zo in aphel su a je hi ka taksa nang a dinga piek chu a hi lehi jingnawin je hi bol sekun atin Zegol machun zanan anek zawin no chu ala zeno hi kathisana thuthung thak chu a hi je hi ladon sino le hi jingnawin hi sekun atin je vai thum hi lane ko nowa chu ladon sino le aungki masia adinga lalpa thina chu latak langu a hi he ale lalpa zanan hin min chum panga aneya tu jana hin jete ho jemin panga te ho jilding heu ama sapenin lalpa zanan gen nan eucharist akiti je hi Greek pawa eucharista kiti al pata kiladok a hi aum je chu kipak thu gen na tina he lalpa jesun zanan Jerusalem pindan chungnunga alagwong galakhan lehi jingnawin nangun le je hi bol zelun alati Jedung zuya chun ilal pau jesu bol dan le gen dan te zuin I bol zel tawa hi chutia ilal pawin ala bola khan ki pak thu gen na hi atop nan apan sak zieng pu atop na lama aloma gen mai hilowin vai thum ala ka khan le ki pak thu gen na chun no ala ka khan le ki pak thu gen ki zela ki pak thu hi again gen maya je ka chun je zanan hi ipak thu gen na eucharist alati tawa hi chule achang tu te zanan ne tu te mi pi te hin le Krista taksa le thisan zala lokna achan zo siula ka kipak thu gen nan amangu a he chute kipak thu gen na lamma ki ha bol jekin lalpa zanan gen na dingin je zanan sakramen itiu kha eucharist je chu kipak thu gen na alati wa hi je chu lalpa zanan min masalo tak alahi a hi apani na dinga chun tua eu lo ini man jingu lalpa zanan sapa wa chun the Lord's Supper ti hi a hi eu ho hi le protestant ko chum hi wa je lalpa zanan tia akiha mat ma a hi bangje ga je go lalpa zanan the Lord's Supper ti min ibulu a hitam iti hi le je zanan gongal tu chu ilal pau Jesu Christ nge a hi je ka chun ama zanan hi sakin lalpa zanan iti tawa he apathum na dinga lalpa zanan min dang pakhat ki chu hi le
zanan nunung the last supper ti ai ki ta he bangzia ka zanan nunung the last supper ti min ipuk saku ai emiti hi le lal jesu adam laya azanan gonggal nanung pe na hi chule zanan nanung ti hi umje ne lian tak le ai jek a hi a he ilal pau jesu athi masanga anung zui te to an kuanga ki pol na nanung pe nu ai jekin alulla zanan nanung ti in a he apali na dinga lalpa zanan min kit chu mas kiti a he jemin mas ti hi roman catholic te gendan pen a hi mas ti hi sa pawa hi aung kiti patdan hi latin pawa misa kiti akipata mas hung kiti todan a hi latin pawa zanan ki khopna azota ko le che ule ki khopi peltau tina in ite misaist ati seku jetaka misaist misa kiti apat mas hung kiti todan a he mas jetak chu sol tina he tichun lalpa zanan gennan mas hi amang zel tau a he apanga na dinga lalpa zanan genna dangki chu hi le ki pol na thieng tho the holy communion ti ai ki da he je ki pol na thieng tho the holy communion a ku te bangola ki pol hi we mi ti hi le ging tu le krista ki pol na ging tu te to lal jesu krista ki pol na hi ti ngai dan a uma je bana chun ging tu te ko chum a ki pol naw bie ki na ba che kho ma ging tu te ko chum te ba ki pol khom na a hi ki ta je bana chun khovel mun tina ging tu te thil puma ki pol na biekin khata che khom the lo le hin le mun chum gam chum ging tu dang te to le amau ngai to ko ma ki pol khom na chule lei ko chum le van ko chum mi thieng tho che ta sa te thagawa ki pol na ti hi ki ta thu pi ma mai leya te le vana te na tiang ki pol khoma lung thin mitha ne ya ki pol khom na a ngai a hi ki da he je ko chun jiamin hi tu lain akimbang uang ma a he chun vai thum le wain a krista pandan ti chu vai thum le wain hi atak tak hem atak tak lo ti ho bangul jesu krista tak sale thi san tak em hi lo ti te ho ngai dan chum a uma yete ho hi vak en ki lewin ama sa penin roman catholic te chun bangtin again u em je vai thum le wain a krista pandan chungchanga amau ngai dan chu vai thum le wain hi thiempun alat nunga chun krista taksa le thi san tak a achang ati wa hi thiempu pastorin vai thum le wain adinga pau chapna ahun nei zo phat le vai thum pen chu krista taksa atak takina hungchanga wain pen chu jesu krista thisan atakina hungchang ati wa he je roman catholic te ti da na he chun lutheran ko chum te chun bangolin again ki tu emiti hi le thik i emama thik le hi mei le hi golin vai thum le uaina hin krista taksa le thisan le apanga hi je thi khoi ta ka hong ki em am san pim chu meyam le hi go ai maya thik le hi je gola chun vai thum le uain te le krista taksa le thisan apanga hi atiu a he aban ki ta methodist ko chum le baptist ko chum ten bangolin again ki tu emiti le amau chu angai dau pen ti mai le hin a hi wa amau gen dana chun je chunga ki gen te ho zo si krista taksa le san le apang pu ayat san na mai hi zoi ngai ho deu takin ti mai len krista taksa le ti san apang chum pu ayat san na mai hi ati wa he eu presbyterian ko chum te chun je te ho zo silaka ingai danu alai lu pen tak khat ye nu chu ingai danu chu je chu hi tai krista taksa le thisan asuk pu krista taksa le thisan a
ahung pang le ahi pu ayat sak na mai le ahi diek pu vai thum le wain hi lalpa malasoma ginna takto changtua chun pathian thagau thiang thawin Krista taksa le thisan thili theina le malzona chu ahun tut ahi zoi itiu ai chu je achunga te gen te ho zo sie ko chum dang te gen dan ho zo sie chu eu gen dan to ki tu po eu gen dan chun atak le hi lo ayat sak na mai le hi lo aki kala je gola lung thin tin tak ta gin na tak mai to chang tu te chu pathian thagau thiang thawin Krista taksa le thisan thili theina le malzona to ahun umpi ahun tut ai zoi itiu ahe ye chu au Presbyterian ko chum te pomdan alahi ahe je sakramen ichanu hin Krista ging tu hi danu le ama igin na je ko thagau lam hin khuwa phatchum na tam tak idon teu ayat saka chule ama igin na je ko ama na sem dinga ikipiek na teu le ama adinga kipiek na teu ayat saka je bana chun mun chum umging tudang te zo se to ki pol na thiang tho ikipol na teu le ayat sak he chun je gola zanan sakrameni channawa ki pata je gola thil pha tam tak eu adinga hun tu tu chu Krista hung thi na chu hi ti ipon na wa ye Krista hung kit ma chu bol zel ding ai sakramen ahin thil pha tam tak idongun aman phama ma je ho zo sielaka idonu aman pha pen chu Krista ataka idonu chu Scotland theologian Roland Bruce kiti chun sakramena hin pathian to ikipom to ui ati hi le hi pathian to ikipom to naw ati hi le hi lo pi ma jeng gen khom ding pani auma pakhat jok chu lalpa zanan sakramen eu adinga aman phat dan le aphat chom na te bangte ahi em apani na lalpa zanan sakramen hi iko chom mi te hin ithala tak taku em ithangai bek pu wem imau gel dan chiet ala sui zui chietin ala ngai to sau kit lew hin tin iyo kichiel chit ki tu ale tu ni zilai je tiengin zo ki tawa chan che tun lalpan mal som ta hen la